Serang mangga, Mak. Mana Pak Dan? Oh, kinilah masuk tanpa kayak maaf. Kira-kira presiden yang menang kagak? Tapi Raden Kecen lah 2 kali dan pilih Pak Bowo, Mak. Dan kini tetap konsisten pilih Pak Bowo. Sekali pilih Pak Bowo, tetap Pak Bowo. Tapi dan calik-calik, Mak. Walaupun Pak Amis itu gadang otak, programnya rancak, Mak. Apalagi saja debat ketiga, Pak. Dan selaku orang politik, Mak, harus konsisten. Dan nanti pasti pilih Pak Banjar.